Dobar dan svima. A veselimo se ovoj utakmici. Svjesni smo da smo u negativnom nizu, želimo to što prije promijeniti. Ono što nam daje nadu za nekakav zaokret pred kraj prvenstva je činjenica da je ovo prva utakmica gdje imamo puni tjedan treninga u kojima su se pripremali za jednu natjecateljsku utakmicu. Mislim da su igrači spremni i da su pokazali dovoljno energije i želje na treningu i da to moramo pokazati sutra na utakmici. Kako vidite protivnika, ekipu Slaven Belupa? Pa oni su u sličnoj situaciji kao i mi i oni imaju, ajmo reći, rezultatskih problema u zadnje vrijeme i dosta ozljeda i njima su se desile nekakve slične stvari i tijekom sezone i prodaje igrača i odlasci, tako da u principu i jednima i drugima će utakmica biti jako bitna da prekidaju negativne nize. Što se tiče naše ekipe, još malo o formi, ima li nekakvih ozljeda u ekipi? Pa nažalost, tijekom tjedna Mohamed Nasraoui je ipak osjetio probleme sa svojom tetivom koja je bila problem i prije, tako da na njega ne računamo, a igrači koji su nam do sad falili, sada su ipak jako blizu toga, imamo još jedan trening u kojem ćemo odlučiti, ali manje više svi su blizu povratka. Super, hvala vam. Evo možemo odmah i na pitanja, ako ih imate. Da, i on je jedan od ta tri igrača, moramo još provjeriti zadnji trening u kakvom će stanju biti, ipak je bila malo veća pauza, bili su ti nekakvi medicinski pregledi, ali u principu današnji trening će nam puno toga otkriti. Roberto, slobodno. Šta je, drugi Goričan? Da, Goričan i mladi Nik isto tako nam se vraća na trening. Ništa, ono smo pričali, znači izbor, da li više gurati mlađe igrače sad do kraja prvenstva ili juriti rezultat? Ma mi moramo, to mora biti uvijek spoj svega, jer kad mi netko kaže kao igraće mlađi igrači, da hoće, igraće i dobit će prigodu, ali onda kao da tražim izliku za eventualni neuspjeh rezultatski, a to ne želimo u ovom trenutku, znači mi moramo pratiti sve i jednostavno i kroz rotacije, pošto je kraj prvenstva, ali naravno i prigodu za mlađe igrače, ali ne smijemo se sakrivati od toga da sutra želimo 3 boda. Će biti nekih, pošto ste sad imali konačno cijeli priprema, će biti nekih promjena možda na taktičkom planu ili informaciju? Pa hoće, pripremamo određene stvari, ali opet neke bih ostavili samo za sebe da pokušamo i s određenim iznenađenjima. Pa očekujem, kao i uvijek, čvrsto neizvjesnu utakmicu Slaven Belupo, ne znam jesu li oni svi na okupu, jesu li svi, a to je manje važno. Mi gledamo sebe, došao je novi trener sa jako dobrom idejom. Jako brzo smo to i usvojili, više manje što trener želi od nas, tako da jedva čekam utakmicu sutra da krene i ako Bog da napokon i da pobjedimo, da skinemo taj teret malo s leđa što se dešavalo u zadnjem periodu, tako da na nama je sutra i koliko znam i ja i dečki spremni smo i jedva čekamo da krene utakmica. Evo kao što je trener rekao, uspjeli ste napokon odraditi duži tjedan treninga. Kako vidiš trenutnu ekipu, kakvoj ste formi? Pa mislim da smo u jako dobroj formi. Mislim da smo spremni. Ne bi se složio da nismo spremni, mislim da jesmo. I mislim samo kad uđete u lošu seriju rezultata, onda vas se gleda sve, ide se u detalje, a mislim da smo nazad 10 utakmica pobijedili, 5 utakmica da nas niko ne bi pitao za spremu. Tako da mislim da smo spremni, a to ćemo i dokazati i pokazati. Imamo 4 utakmice, prvenstvo se bliži kraju, tako da trebamo biti čiste i glave i sve da se ne bi dogodila neka povreda, ozljeda. Tako da trebamo biti maksimalno pametni, maksimalno unutra i dati sve od sebe, pokidati se svih ovih 4 utakmice do kraja i mislim da onda podlačimo crtu i vidjet ćemo šta i kako dalje.